Ćao ljudovi, oprostite na mojem prekrasnom izgledu trenutno, ali tu je 300 stupnjeva i eto, ovo je rezultat. U svakom slučaju, sad se žurim spremati za more, pa sam vam htjela u stvari pokazati koje su to stvari za more koje sam ja kupila ove godine, a treba će nam i za Ninu i za mene, tako da idemo vidjeti. Radi se i o DM-u i o NKD dućanu koji je novi kod nas u Krapini i predivan je, znači obožavam ga i stalno idem tamo. Znači neka verzija inačica Kika, ajmo reći, s time da je čak kvaliteta i malo bolja. I još imam 2-3 stvari iz Offertissime, tako da ajmo odmah na to. Znači, prvo ajmo s Offertissimom zato što tu imam najmanje stvari. Kupila sam ovu torbu za plažu. Predivna mi je, apsolutno predivna. Mislim da je bila nekakvih 40 kuna. Nakon toga i jedan šešir za plažu koji izgleda ovako. On je bio 15 kuna. Ono, brutalno dobro. I uzela sam još Nini moje male molitve za svaki dan. Jedna simpatična slikovnica. Ovako. Ona je bila 52 kune. Eto, to je to. Jedva čekam isfurati ovu torbu. Ogromna, ne znam koliko možete vidjeti. Čak veća od mene koja sam poprilično ogromna ovako i onako. Dobro, ajmo onda na NKD. Bila mi je frendica iz Zagreba kod mene i išli mi u shopping. Pa je tako ona sebi pronašla ovu torbu i kupila si, ali ju je na kraju zaboravila. Tako da mislim da ću ja ove godine imati 2 torbe za plažu. Imali su neke akcije, tako da je to na kraju bilo nekakvih 30 kuna, možda i manje. Isto predivna torba, iako ova iz Offertissime je malo, ajmo reći, tvrđa i čvršća, ali opet nema veze. Uzela sam u NKD-u i ovaj, kako da to nazovemo, šut staša, znači torba koja štiti protiv vode. Iako je moj iPhone 8 vodootporan, bar bi trebao biti, mislim da mi se ne isplati zezati s tim, tako da ovo sam platila nekakvih 15 kuna, odnosno 15 piše, još je bilo na popustu, tako da mi izašlo nekakvih 11 kuna i to sam uzela i jedva čekam koristiti. Nakon toga imamo jedan preslatki ručniket za Ninu. To je ovako baby ručnik koji ide, ne znam da li možete skužiti ovako, na njih samo. Radi se o maloj sireni, tako da, eto, moja mala sirena će i ove godine biti stylish. Ne i ove godine, nego svoje prvo ljetovanje biti stylish. Ne znam točno koliko je to bilo, to je kupila Ninina baka, tako da je to bio poklon za nju. A ja sam Ninici uzela ovo, znači nisam mogla odoljeti i planiram ju što više skidati na plaži, zato što to će prvo samo smetati, a i nije baš nešto higijenski da se bebama stavlja to, zato što može doći do gljivica, Da ne dužim, u svakom slučaju mislim da ću bar za slikanje i bar za par puta to obući, jer mi je apsolutno predivno, preslatko. Vidite ovu mašnicu, molim vas lijepo. I piše da je bilo 44 kune, ali su imali nekakav, čak mislim da 50% popusta na sve baby stvari, tad kad sam ovo kupila, jer sam neke stvari u više navrata kupovala. Tako da, ovo me, ja mislim, nekakvih 20 kuna izašlo, nisam mogla odoljeti. A bio je 50% popust i na ženske vadiće. Tako da sam ja sebi uzela jedan extra large, XXXL badić. Ovaj je 42, da, uvukla sam se u 42. Piše da je bio 64, na popustu je to 32 kune, donji dio. I gornji dio, ovako. Konačno imam nešto za smjestiti i na gornji dio, je! To mi je odlično iz razloga što je to zapravo jedini plus onako kod toga što ste malo deblji. Mislim, žao mi je, ja gledam sve mame, sve nekakve mršavice koje su rodile, ja nikako da skinem, ali eto, ajde, bar je pozitivno što imam ovdje nešto za smjestiti. Ovo je bilo 74 kune, na popustu je to 37 kuna, valjda. I to je bilo to za taj puta. Ali sam onda i jučer bila u NKD-u, tad su imali nekakvu drugu akciju. Na majice 20%, još na ukupnu nekakvih 15%. Da ne duljim,
da vidite koje sam stvarčice Nini kupila. Znači, za 200 kuna sam nakupovala hrpu toga, još sam frendici kupila za njezinu bebicu neku benkicu i drugoj maloj mini frendici, odnosno kćerki od frendice, jednu dekicu koju Nina ima isto od tamo. Mislim da mi je zašlo nekakvih 30 kuna, odnosno na popustu još i manje. I ono, baš sam to htjela uzeti, baš mi se sviđalo. A ovo su majčice za Ninu. Molim vas lijepo, dinosaur. Znači nisam mogla odoljeti, predivno. Ovo ja mislim čak je bila najskuplja stvar, da vidimo. 43 kuna je bilo ovo. Inače njihove stvari su toliko mekane, toliko ono peri-deri i ono predivne, tako da ako imate priliku to uzmite. Mislim, kaj je ovo s košenjem sad vani? Hvala lijepa. Onda jedna ovo, mislim da je ovo se prodaje pod majčicu, ali da je to, mislim to ću ja koristiti kao haljinicu, nisam mogla odoljeti isto. Veća je veličina, ali kažem, ovo vjerojatno njima majčica, a ja ću ovo koristiti kao haljinicu. Onda možda najljepša stvar ikad, samo još, znači 29 kuna je bilo ovo, još na popustu je bilo 20%, što vas znači 4 kune manje, 25 kuna, ok. Onda ova haljinica mi je savršena, predivna, molim vas vidite macu, predivno, znači ja bi ovo nosila, naravno u puno većoj veličini. Onda još jedan dinosaur, preslatko, vidite ovo, molim vas, predivno. Ta majčica je bila 27 kuna. Onda prekrasna haljenica, sad je ovo otkopčano, ali ajde da vidite ovako. Znači ovako haljenica koja ide na dvije strane, ima predivnu zebricu i toliko je ono debeli i kvalitetan pamuk, ja vam to ne mogu objasniti. Ovo je bilo... mislim da je 30 kuna, nisam sigurno, ne vem sad da ne tražim 100 godina po računu. I još jedan hlačice i majicu, znači jedan kompletić. Ovako izgleda. I ovo su hlačice. Nije me nešto oduševio print, ali ovo je bilo 29 kuna i još na popustu 20% ili 15%. Tako da definitivno izašlo me 23 kune. Tako da ono za 23 kune peri-deri predivno. Ok, sad smo završili taj NKD. Ako imate priliku, ako se nađete negdje u blizini, ako imate u Zagrebu, ne znam točno, a u svakom slučaju bacite pogled, pogledajte, imaju super akcije, predivne stvari, ono, to vam je vrlo slično Kiku, iako imaju manje ovako stvari za kuću, više robe. I imamo DM, iako ovo je zaista ružno od mene što sam stavila u bipa vrećicu DM-ove stvari. Žao mi je, niste vidjeli ništa. Uglavnom, imamo pelene za kupanje, to smo dobili. Ne od DM-a, već od tete. Onda sam uzela za auto ovu jednu doktoricu Pliško, da ne svijetli sunce, jer ipak idemo na more na duži put, pa mislim bolje uvijek ima tako nešto. Ovo je bilo nekakvih 30 ili 40, kuna, nije baš jeftino. Vidjela sam i u Kiku da ima, ne u Kiku, u Ofrtisimi da ima jeftinije, ali eto već sam uzela ovo, tako da, mislim tamo, tako da eto, da znate da imate. U DM-u sam uzela i ovaj jedan senzitiv gel za tuširanje, dakle bez mirisa ičega, zato što je Nina imala dosta veliki pelenski osip, na kraju se ispostavilo da su gljivice zbog ovako vrućine i zbog pelena koje ne dišu, to je doktorica rekla, tako da ja sam mislila da nešto ja krivo radim, tako da sam uzela i blaži šampon. Na kraju smo to riješili kremama vrlo brzo, vrlo jednostavno s pedijatricom, tako da ovo ćemo iskoristiti tako i onako. I u DM-u su imali akciju Envy Room plus DM. Ako kupite 3, ja mislim minimalno ili 4 proizvoda od Dava, dobijete i Envy Room ručnik koji je predivan. Nije ne znam kako kvalitetan, ali evo kako izgleda. Predivan je print. A od Dav proizvoda sam uzela jedan Fine Silk veliki gel za tuširanje. Mislim toga uvijek treba, to će se iskoristiti. Jedan Nourishing Karen Oil. Ovaj miriši
predivno, ono bolesno, dobro pogledajte si ovaj. I jedan anti-stress micellar water, isto odlično miriši. I uzela sam još jedan dezić. Nije da nešto posebno dobro drži, to sam primijetila kasnije, ali ajde, uzeli smo. I još da vam pokažem, znači uzela sam čisto u Konzumu, bilo je nešto na sniženju, pa eto, britvice i obične 1+1 četkice za zube, jer trebam promijeniti, pa da imamo za more. I da vam pokažem, imam tu samo kutijicu jer je Nina vani, pa je to s njom u torbi, uglavnom krema za sunčanje. Svi me pitaju kako ti je tako crna. Znači, ono, stalno smo vani, pa ono, očito jako dobro ima gene za pocrniti i već je dosta boje dobila, ali uzela sam ipak ovo za zaštitu. Ovo je od 6 mjeseci plus, mislim da je ovo najranije što se može koristiti. Prije znam da se u stvari bebicama uopće ne stavlja, ali eto da znate da imamo, iako mi se baš ne sviđa što stavlja ovaj bijeli film, ali to znači vjerojatno misli se na kemijske filtere. Tako da eto, mislim da sam sve pokazala, nadam se da jesam. Uglavnom idem se sad spremati konačno, jer ono treba mi 100 dana da se spremim sa malom Evom. Ali u svakom slučaju, nadam se da ste uživali u ovom holu, da sam vas potakla da si nešto i sami kupite i da vas nisam odbila sa svojom težinom. Ovo sam ružno rekla. Sve je u redu, ja ću to skinuti, a i vi ako ste BBW ili Big Beautiful Woman, embrace it.